Dobro večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači. Ja sam mađioničar Josip, a večeras ću vam ovdje u Vili Magic predstaviti jednog vrsnog mađioničara koji će vam izvesti trik od kojega vjerujem da ćete ostati bez daha. Pa pogledajmo trik. Želim vam dobar dan. Moje ime je Bobi Neš i četvorostruki sam balkanski šampion u mikromagiji i manipulaciji. Pravim igračima želim dobar dan. Pokazat ću vam nekoliko trikova. U pitanju je jedna perla i jedna alka. Potpuno cela. Stavit ćemo alkicu ovako. Jedan, dva, tri i alkica je na perti. Alkicu kada skidamo je na ovaj način. Sada ću da je zakačim. Jedan, dva, tri i alkica je vanja. Evo je ponovno na perli. Ovo može da se uradi na još jedan način. Stavit ćemo alkicu tačno na sredini perle. Ovde. Ako pažljivo gledate, 1, 2, 3, alkica će sama da se zakrči. Krajevi su dole, alkica je tu, i ako uradimo 1, 2, 3, alkica će da nestane. Pa ovo je bilo super. Ja sam uživao trikova, vjerujem da ste i vi. Napišite domaću zadaću i gledajte nas sutra opet. Pozdrav svima u režiji, pozdrav u studiju. Bok!